trenutku, ne mislim bukvalno u ovom trenutku, nego u trenutku kad gledaju, kad neka druga deca dođu i očitavaju na YouTube šta njena majka radi, kako je njena deca, kako je njena muž. Muž koji je se javio i rekao i dao na glas, svi su videli i čuli kako je njemu u stvari. Znači ti misliš da tom čoveku uopšte nije lako? Ne, ni malo nije lako. Ni malo. Dobro, sve je to deo realitija, šta da vam kažem, mislim, nema suštinske razlike, isto vam je ovo kao život. Ako je reality da se sprdaš sa porodicom, sa decom, onda... Prekini! Igrajmo svi reality. Igrajmo svi reality, ako je reality da se igraš sa decom i sa mužem, onda igrajmo svi reality. Malo više zaigrala, malo više vinjaka i ajde. Što najgore, ja mislim da si Tanja stvarno primila na njega. Pa to masa komentariše, zato vas i pitam ko šta misli. To što radi, nije u kadru spuštanja, nikoga ne čuje i ne vidi, nek nastavi. On se zajebava igrat ovdje izgled. To misliš? A Tanja se Boga mi znači primila na njega opasno. A ja se sjećam da ono večer kad je on ušao, ja sam sjedila do njega, vi ste pitali, a kako ti se čini Viktorija? I šta je on rekao? Pa ovo je staro za mene, kao nešto tako. I onda krenuo da spopada i onda dok trebao da se malo opusti, da vide ljudi u ovoj kući, on krenuo da spopada ove mlade dame, pa nju, i jedan komentar, drugi komentar, jedan komplement. Zašto baš Tanja? A poslije za kraju završio sa najstarijom osobom od ženske ovdje. Što je Gasu zove sestra. Da, tako je. Zato što shvatio... sedela u krilu u nego on pronjuška u situaciji kako se ovdje šta muti, o čemu se priče, najbitnije stvari, koji su ovdje najbitniji ljudi. Viktorija, moram priznati, sad si me prijatno iznenadila. Ja nisam verovala da ti možeš da vidiš ovdje bilo šta van lajke. I osjećam. Prema svima. Dobro. Da li možemo da računamo na saradnju s tobom, na priču s tobom, vezano za druge, a da nije Vlajić? Da, možete naravno. Hvala,